Yo, I was for a watching at Yamakaba. Now, Yamma Papa, as I say, December, City, and I say, a brilliant and a corner. I never quite want to say, you December, also you who hey, I'm say, on Krum Crana, and Kawas and Ko December media, and Kay Furu, a cost robot. In Yamuno, Yambe, Bible and a Kai, or say a mra more than Baba. Tinamuno, Giddy no say, a chain, na name a kama. And also a Daniel Copon at that chair. Na ene eye bra mene ODIYIFO George esan hia na di nkomo me pacho ye bedi bronyen ene ma pi wo ho a wo se oye gidi ni a usua na wo hu menim se Bible eye ade a mene o yedim Bible pa na ene me pese mene o esua Bible na Bible na ewo ho na ye na namo sofo a kire ye no secret bi wo Bible mu a ene me pese nka ye che na me de minim bikra na ebia minim ni nyina sa na so ebia onim bikra onim ni nyina na eno na ye na ODIYIFO George ye hia na ye ne be kan Bible mu asem ye say be preaching na emum no Bible na e wo ho no sen ene sitie se na obi kan ho asem a obi sofo bi e di preach wa e de ne wom Bible asem na wom no ete sen ye say ye yi 7 book of Moses e di afrim mpacho ene papa e wonim ni nyina na ODIYIFO enim ni nyina so ene wa nhwe sa interview bia wa ha oyi pa ene yewura the spiritual aspect of Bible na yati ase na yehu the Bible etimi ye ma me no mienu me di edi adu Eric obetuma friend papa so ene me ODIYIFO George ene ahia na ene nkomo no ebe interesting pa pomo de na frɛ onua no so MTV na me say ebe nhira edi ama ODIYIFO no akwaba eje so eba cho boko de adom ye da yame ase edi ni nyina ye ODIYIFO George the great oracle papa the great oracle papa and anyankopon adom ye ne wa hia ye di nkomo me pacho de edi kan wa soro ne di say na hefa na wo Christ Divine Ministries yeah the headquarters wo Kumasi Kronom Kwapra okay it na say unim Bible ankasa unim Bible minim no pa unim ne pa papa na odi ye adwuma eno na odi ye adwuma eno na mde ye adwuma okay Bible na ankasa no say ene tumi wom papa oso odinanum asem ene boss ne asase wankotu nanum asem anye bibibia oyoye nti Bible ye nyame anum asem Bible nyame anum asem obi na twiro ya na nyame anum asem nyame anum asem a ne honhom besi ne nko abiso na omote kasa ne twireye nti ye ruade honhom a ebesi nipa so a woda asa hintasem na di ayo nyame adwene okay awusanfo de enti aye ka we nyina bebre na adwen aye omo se Bible na eda ho no e book keke se de bi mo keka e social media ne ofa ba bia nkofo keka na Bible no kra e book e na abrofo na de breye e na den e na book na ye book kra na tumi bia nim e na yetimi hye no e na chese ensem pi awose yekọ because Bible ba ye ne yenko enchi ne yenko hwade ODIYIFO before se bed na ho aba no Bible na nkasa wo gitum se broni na de brey broni de ono de ono na interpret ye what you say ono kwase broni so obeto Bible enti se de nkofo ka se Bible no broni na de brey na nye no kre David na Moses time na broni wan na kwase broni no aba asante a friends ai aka mam ha enti no enye no kre se broni na de Bible ono de o interpret ena wodi gu krata no de abrey but there were three Bible no ankasa no ayi onyankopon kronkron adifo bia omunim de na wurade honhom si won so na omo ne wotwedi ampo nyankopon kasa omo na mo ne nsam wurade no omo kan ye no ena omo tro gu writing tablet so what you say enti eno ena enei ye na mafoi ya bomodena na ya kwasibro ni translate ya watro aye ne book ade amaye because se na nya English ena na anya twi na ye Jew kasa mo ena omo translate mai enti se nei meni mahwefo obi ka che ne se broni na de Bible bre ya me anya ntum sa dabi broni de ono de Bible bre hon ono de obetoy ena wa modernize no amaye Sabaya, a beya simple amaya near to me at yase. Okay. Eti enye bruni na the Bible. David, the Bible. Because you dan ho ba na afi
ye ba be hwa de enti a tumi e wo Bible mu de enti a 7 book of Moses enkofo ka se eye anwanwade tumidie ya eni nkofo bebre e de asofo bebre na nim but omo de asie eno na omo de miracles eno na omo de say yare na asefo no eni odifo e ba be kye na say ya like ba bi nso a yesua bi aka ho odifo yan hwa de Bible na nkasa no se de edika di ho nkomo no eye nyame anu masem yes na edi enti amatumi wo Bible tumi wo Bible say nyame anu masem bia yitumi. What you say? Every word of God is power. And he created the heavens and the earth with its void. Enti onyame anu asem no de ye bibia. O kan se ensuo emboa no honkodu ha na kodi ho. Asase enkoda sa enkoda part se na koda. Enti eyawrade anu masem without the word of God no o ni power bia. Enu nti ene nipa wo tumi. Senya kasa no a onyame honhom no ewonu mu no a wode bidua nipa mu no ane na amanya nipa anya tumi a obie na no a na bibi asi no. What you say? Enti yen na kasa nipa ye wasase so no wonim say ye nyame ye nyame okay provided say obetimi ye develop spirit o develop spirit ya you become a demigod ye meka no enti onipa bi a wo wasase so bia na nyame honhom wo mu se nyame honhom ni nipa man kenyese ye nenam asase so on se wo bie wa no kasema na si yeah obitimi frɛ bosom na ɔde abodua bra abosom no ɔmman no na wate sanso na obi frɛ nyame honhom a na ɔde akasa na nyame honhom na te na ɔno so de ayɛ dwuma ntini ama mienu na wo wiase nyame honhom na bonsam honhom wate ase enti Bible tumi ankasa wo Bible mu ɛmankwa ɛmewuo ɛma yiedie ɛmatima ma wo hia Bible betima ma wo hia betima ma na hia wo Bible me na meka kire wo metimi afa Bible no mayi baabi akenkan abodin de ayade Bible keke me fa book bi anka ho se me pese me ma ehia wa me na ehia wa ma abra ba ye mo ba ye sresrefo na Bible na baabi metimi akenkan de ayade ama wo a obetimi adi yie se butu enti Bible wo tumi obi akasa Bible tumi ni ma oboa tumi ankasa wo nyame enum asem Bible tumi wo mpa oh senkremofo oyusu Quran yeah Psalms I wohoi from Psalm no starting from 1 to 150 and no nkramofo na yi baabi a de ayese Quran na omo twera na omo ahohoro no yeah Psalms enti e wo Psalms a ye twero ahohoro ade ma obi a opeba obenyem obewo ye wo Psalm baabi a yebetimi akenkan na ya ye ne setarisma ana ya chicha ye ne setarisma ya twero na ye wo inka ye de twero na ye de asan wo kom e de aye chen e de asan wo kom a honhombone bi antimi ma ho upie na oduru baabi na honhombone wo ha omo hu apɛ na omo dwane enti Bible the power wo meju su Bible baabi metwero e wo writing tablet so ahohoro na me de amansa fasra me de lafenta bi afra amansa fasra ba ifo ntimi ma ho bosum ntimi ma ho honhombone ntimi ma ho e wo sam ho what you say na unim lack of knowledge enti odifo yan hwa DBC adenti a enkofo bi so hu se Bible no tumi wo ma ba bia wo se tumi ni wo pa no ye afiri mu so for nti yan hwe ugiri se yi Bible no ba bia afiri mu Bible ye yi ba bia afiri mu Moses otwero 10 books but 5 penny edi go Bible on say John Crack can say me say Yesu Kristo nyuma obey na asase ne sentence ye twero ni nyina gu Bible mu a enka nkom na che say yan twero bia wum mo enti Moses otwero 10 books but 5 pe na ya den ya record enti ye was 6 and 7 book of Moses 9 ye Moses twero 12 books and 10 okay. There was 6 and 7 book of Moses. 6 and 7. 8 and 9. 8 and 9. 10 and 11. 10 and 11. And at 12 is secret. 12 is secret. The power of Moses. Into matron, the secret of Moses. What you say? Enti sa eniema no omu yifrim kwasi broni ade ba no. Or the Bible no e ba no. Or no translate
from the Jewish word they call English, you know. Who say power na woman no oyi no free mu na ode we no bra yen. I say omo bu before say sebekafra yenim nyansa bia. But omo de omo yusu. Omo yusu pa. But ye de omo ye free mu. Omo ye free mu. Nti oje say wo ye obi a wo ye researcher. Wo research pa na wo hu. Nti me no metena ase a hwehwe ma hu say the 6 and 7 book of Moses, the 8 and 9, the 10 and 11, and then the secret of Moses, that is the 12th book of Moses, a power. It me use serious pa. Who use? Papa, that is my secret. And it 2 men were watching the normal way I can. Power no one pa. Power no one pa. Normal one power but the American, you know. I know it's especially 6 and 7, you know, and the master itself. And I didn't money different. The money is different. Say, a chire kwanya ye faso ni above wooden komo. So 6 and 7. No? Yes, a chire kwanya be faso a ube free angel. My angel na ba wonche physically. Na woni na communicate. Na we are what depart no. And na ebetimi a chire wo kwanya be faso a obetimi assemble demons. What you say? But o chire papa echire bone na ya na bone na omni yemfa papa no ene ye de adwuma enti no 6 and 7 who you so you become a companion of angels echire the demonic angels and echire the holy ones, but we will deal with the holy ones. Enti so you 6 and 7 book of Moses I want to be you so e say nipa no great enti e bi na wo yusu me yusu bi pa enti na wo de ya onwade no no de me yusu me ka se me yusu a me boa me yusu kosi 12 ni nyina o yusu kosi 12 no enti kire bibi kakra e de enti ma wo dance no say 6 and 7 book na say normal bible in them because tora wo timi ye nema bia say normal asofo e bi ntimi enyisu enti no like kire mu 6 and 7 e de na wo ma e so special ye emma obi entumi nyame me de na 6 and 7 na ya na metan yusu kama madwuma no and na emma ebi me de ne dance no because me metima ya de instantly see ama wo hu a wan hwa on tiase a obeka say ebi a me magician what you say yes because 6 and 7 no a kire kwan ya fa so assemble angels, how to become a companion of angels, and na ebetumi asan kire how to be a companion of demonic angels. But okofa demonic angels do mo ye adwuma awie no hu se wu achi no obebre okra ebonsam dia. That is that. It is sanity. It is 6 and 7 no de obi aka se enye adwuma oboa eye adwuma 6 and 7 ye adwuma 8 and 9 ede na 6 and 7 no utimi de ye eniema bebre ade bia yesunsun ma ade bia bitimi de ye na one thing say se uyusu na wanye obi a wo ye ni da ho na onte wo ho na on follow instructions no a obenya problem 6 and 17 I tell you eno anye normal bible ya quotations ya kenkan ya quotations wo mpa quotations wo ho quotations wo mpa diagrams wo symbols wo invocations wo incantations wo exorcisms wo nti akire niam bebre eye niam bebre no se wantimi ehunu kwan ya befa so a obetimi invoke o angel o bofo na one na communicate ya then you call yourself a pastor, you call yourself a prophet. Meanwhile onti usunsun a one na nam na enti sa normal bible na ye kan de entimi ma invoke angel oh there be and there say invocation of angels in him